Ananda iero lakkaita riolo penariolo napasa ki tomatuata maka daya tuburane angka tu tallu alefu napunay agayaro alefu nalatareka ito matuata yana ritu a i u ya ini ayaseng a i u a padecengi andre-andrena bapai ya itu i padecengi inung-inunna bapai u padecengi ulunna bapai jadi ro bawa telur aku makasing ya talue tarekakna a i u salamaki madecen ni andre-andrena bapai madecen ni inung-inunna bapai madecen toni ulunna bapai insyaallah salama nih itu tay semua ulunna bapai menghayal. Jadi ulu itu ya angkayaseng ulu yawa, angkayaseng ulu yasa, angkayaseng ulu yasa, angkayaseng ulu yawa pasti tapa ahaya ronanda insyaallah. Ya fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napana sedih madodo sorana ibu-ibu Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal kiram, saya muliakan, saya hormati orang tua, ibu bapak, mempelai wanita yang malam hari ini sedang bermuhasabah, yang mana insya Allah besok akan melangsungkan pesta pernikahannya insya Allah. Saya muliakan, saya hormati keluarga besar mempelai wanita yang sempat hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita muliakan kakanda saya Bapak Ki Haji Hasbi Husain LC. Beliau ini adalah Direktur Utama PT Madian Wisata. Bagi yang ingin berangkat haji dan umrah silakan kontak beliau. Iklan dulu sebelum ceramah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, insya Allah ceramah saya tidak panjang. Jadi Bapak Ibu mohon disimak dengan baik. Yang mau cerita, matu pita cerita. Bapak Ibu, jauh-jauh saya dari Makassar, baru saya ke Sengkang dulu, kemudian dari Sengkang menuju ke sini. Jadi alangkah ruginya Bapak Ibu, ya ko macarama kayase, ini macarama toyawa, betul? Iya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, pernikahan ini bukan persoalan gampang. Pernikahan ini bukan persoalan mudah. Sampai-sampai Nabi mengatakan an-nikahu wasi'un kawasi'ul bahr. Pernikahan itu adalah perkara luas, lebih luas daripada luasnya lautan. Seluas dengan lautan. Bagaimana itu lautan itu? Tidak ada yang bisa mengukur keseluruhan secara mutlak di mana ukurannya pasti seperti itu. Karena lautan airnya kadang bertambah, kadang berkurang, kadang turun ke bawah, kadang naik ke atas, kadang berombak, kadang rata. Itulah lautan. Dan Nabi mengibaratkan pernikahan itu
papadelona tasi maluangi. Jadi suci siapa namanya? Suci Hikmayana. Hikmayana ya. Hikmayana ya. Oke, Suci Hikmayani Ananda. Pernikahan ini bukan persoalan gampang ya. Ini adalah persoalan yang betul-betul sangat luas. Sampai-sampai Nabi mengatakan maluangi na iya tasik maluangi. Kenapa? Saya berikan ibarat Bapak Ibu. Banyak orang sukses membina partai politik belum tentu sukses membina rumah tangga. Betul? Mega tuh caleg mas sarang, mega anggota dewan mas sarang. Betul? Banyak orang pak pintar didik anaknya orang, tapi belum tentu dia mampu mendidik rumah tangganya. Banyak orang kita jumpai di mana-mana sukses di tengah masyarakat, akan tetapi kadang-kadang dalam rumah tangga belum tentu sukses. Artinya apa? Rumah tangga ini bukan persoalan gampang. Naikia rumah tangga ini betul-betul perlu kita memiliki ilmu menghadapinya. Ananda suci. Satu, Nabi mengajarkan kita. Persoalan gampang saja. Ya. Ini perlu diingatkan. Terutama di zaman modern sekarang ini, salah satu pegangan yang jarang dilepaskan hari ini, saya yakin semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti dena salaiki ia senge HP. Apa bu? HP. Iya. Maigani tuto makataningnya HP daripada makataningnya tasbih. Betul? Coba angkat tangan di sini yang pegang tasbih. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4. Oke 5. Ya 5. Siapa di sini yang sedang pegang HP? Angkat tangan. Makatan di mana HP sedangkan Ustaz kantong HP. Artinya apa? Yewe HPW Ananda suci. Persoalan dan problem pertama yang harus kita pahami di zaman modern ini, terutama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, adalah HP. Kenapa ini HP? Ye kowitai cantik-cantik na Ananda suci dena 10 mua burani pura gombalki. Betul? Na pakai do mata na cede ya. Artinya apa? Ya kopura nikmatu nandre ya sengenika. Yang namanya ketersinggungan suami istri itu sudah harus dirawat, jangan sampai terjadi. Ya kopelek kajajangi, jangan sampai kita mempublikasi, jangan sampai kita menganggap biasa. Itu penting. HP tak. Nah sebaya tuh HP bahaya. Coba nih garek mi tema kokoy. Iya. Bagaimana di tengah-tengah kita? Coba nih garek mi teh. Ibu-ibu sekarang megang itu napas na HP-na daripada napas na lakainya. Betul? Iya. Macam apa gitu? Iya. Pak, tega meka napas HP na ibu na napas na idi. Ah? Aja na tate bu na mati mana nih bapak ini langsung batuan na ada biasa mana nih ro nalolong bakun reban sana ro. Bapak ibu dimuliakan Allah, YWHPW angka aturan. Yeah. Jangan sampai ya roh HP tak dena mengenal waktu dalam pencet HP. Melo imatin roh HP na napas melo manre HP na napas manasui HP na napas melo lobuting HP na napas mengkalingi pacarama HP na napas lesu simulana HP na napas ti HP na minapas. Agami tinaita tinageser nageser ro TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram. Ya miro bati nageser kebakara ko jupanda ni semanang. Ya masa sete ko Jakarta ni semanang. Bakang uk Malaysia bawa ni semanang. Ibongi Iran na sema lepos naseng Irang.
Nah, itu bae. Ibong Israel nasa Israel sinakana. Magay HP na mitinapas. Joli-joli nila kain na din isangi. Magi kira-kira nasa ba nigangi na pas na HP na napas na lakay na. Maka dari itu Ananda suci, usahakan dalam rumah tangga perhatian itu penting. Jangan sampai lebih perhatiaki oko HP ta daripada lakay ta. Bisa dipaham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, angka pasan na nabita. Maka de nabita idza dakhaltal ghurfah narikomutamai kamara elakaita faruddu ilai apari-pariki macuiri lakaita tama kamara. Iya. Jadi ini pasan ya. Ya komutamai kamara elakaita Ananda suci apari-pariki macuiri rolakaita tama ko kamara. Aja tatunda-tunda. Maka dah matu pi mon romanonto pelin na Indosiar. Pada ibu-ibu iko mon romanonto latu tate 10 sit diwan niya, latu tate 10 duawan niya, pura si tarri macawa si ang kaya po na makutana magi mo tarima nasang masasa peleng nasa mapalik mucawa nasa nga ko silisusi paimang itay mon romanontong tate 10 sit diwan niya, tate 10 duawan niya, padahal denre pa kasi natama kamara elakay na sisan natama kamara tate sit di man tama. Maka daman ibawa lakay na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka da niga mate, bapak niga mate. Maka da lakay na mate nila marupa napakotama. Nah ini Pak. Jadi jangan sampai Ananda suci tamay kamarae lakay ta den ripat inapese yarola marupa na deta tama. Itu masalah itu. Ini persoalan kecil Pak. Soal masuk kamar saja. Tapi menunda-nunda masuk di kamar bisa menjadi problem yang luar biasa. Jadi Ananda suci pasen na nabita ye kotama ni kamara elakai ta acon riki limon rina macue ta malalena kamara ataruki pesa-pesa yagi agi nata pesa ulun naga ya manang pesa-pesa bawah nih. Betul Bu? Ibu-ibu ti mon romanontong ngakotama ni kamara elakai na. Jangan Bu. Ini dilarang oleh Nabi. Yang ketiga, ayat ibaca ngaki dendre, maka depong Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Siddi tanra akwasanganna pong Allah Ta'ala na pancaji sewa-sewai mapasa-pasangan. Jadi kemana pasangan na? Ang kayawa, ang kayasa, ang kasaliwang, ang kailalang. Ya, ang kayolo, ang kamondri. Betul Pak ya? Ang kaburane, ang kamakunray. Maka dari pun Allah Ta'ala yakunalo pasangan na tasit dia rupa tahu litas kunu ilaiha ipatanangi atinna ya. Makanya Ananda suci itu tenat tu ditatinna magai nalolong pasangan na ya apa ya tu kaloloy anak darai kode panalolong ngi pasangan na imause ya tu dia namanya mau papinadinna dia namanya mang ko nalolong ngi pasangan na tahu janji na pun Allah Ta'ala litas kunu ilaiha ipatanangi atinna. Itu konsep. Pikir carana kira-kira nawadding ilolongan ya senge ketenangan dalam rumah tangga tentu harus kita jalankan ilmunya. Pertama, namo tumaga tapojin nalakaita nak suci. Maka dai nange emsita bahwa orang yang paling mencintai kita degagama poji ya senapa pojinna yanaritu alena duai tomatuata. Alena duai pajajiata. Namo magai gana na padaki ro calota maka kusayang ki sayang paling kusayang ki ada kusayang di atas tak namo magai gana ada gombal na buranewe de tugaga papoji ya seena duai pajajiata tidak ada di atas maka tempat kembali yang tidak akan pernah tertukarkan oleh apapun adalah kedua orang tua ya bukan berarti sinin na urusan rumah tangga ta harus na urus tomatuata tidak karena orang tua menikahkan anaknya berarti ada tanggung jawab orang tua yang diserahkan dan diamanahkan kepada laki-laki. Jadi idi tomatuai deto tu na menjadi hal yang kewajiban bagi kita melok misamana urusan anak apa yang kato biasa makui kajaji apa masolang rumah tanggana
masolang ni anakna nasabak magay yaro to matuay melo mana na codo i urusan na anakna. Ya tapi ko to pinra degaga makwaro degaga. Ali na mana lo murus i urusan na anakna. Wai ye nasa sasa anakna nasa mak manume matulakay mo. Manume matu siaga poliana lakay mo, siaga gajinna, siaga de nawadding idi melo stirmanangi urusan na anak ta sebagai bentuk amanah pura niya bariang diamanahkan iyewe buranewe mancajilakain na anak ta untuk murusui pakai toto sempurnai watakalena wijata. Ya, jadi itu adalah amanah yang sudah kita serahkan. Maka suci bukan berarti setelah naserahkan amanah lauri rilakaita kita juga mengatakan ikut tomatua aku aja na murusuka deto na wadding. Sebagai anak harus selalu menghargai menghormati orang tua. Namo maga de na waddiki masumi tataja kulebo na linoy ikutan na duai pajajiata. Itu konsep. Kemudian yang keempat, ananda suci pernikahan ini yekoto mailo mak jama-jama apa ikopuran itu boting angka jama-jama di nawaddin najama tawe kode na pura boting harangi hukun na najama tawe narik kode na pura nan renika. Tentu ibu-ibu na pahamanan nyero bu angka jama-jama de nawadding ijama kode na pura nan renika tawe betul. Ya, upan na najama tahu na de na puranan renika anuharan najama dosa batuan alolongan. Betul? Maka dari itu kopura ki nan renika angka tu melo ijama. Aga melo ijama, yene jama-jamang, jama-jamang. Jama-jamang. Weh, jama-jamang. Yene jama-jamang. Ye. Ya. Weh, tapa manyamang. Ya, jama-jamang. Yene jama-jamang. Pasti aja jamang ya menyamak gere ya iya jamang-jamangnya ananda suci tujuan kita melaksanakannya pasti angka akatata maka dinabita tujuan dan output daripada ya roja jamangnya wa auladuhu abrara salah satunya meloki punai wija-wija soleh wija-wija maturu wija-wija makasing. Jadi ananda suci melo ki tumatu punewi jadi napak guru ki andre guruta ye koto melo mak bijawija melo ki punewi jawija ye kota jame ro jama-jamange angka parelo doang harus tapala ye parelo doang dina wadide yena tuna mega tau pura boting majak nita benena pura boting ye na pura na jama ye ro jama-jamange tappa majak nita lakaina iya angkato makunrai majanai talakaina angkato burane majanai tabenena iya purai na jama ya roja majamange tappa majani tabenena majani talakaina. Ini penting ananda suci. Maka doa ini diajarkan Nabi, Allahumma janni banas syaitan wa janni bis syaitan ma razaqtana. Tapala nih bu we ibu-ibu angkana kapak kue angkana apona na de panapala yang perilo doang Tapa lama bu? Asal mana ki Allahumma jannibana syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Aga batuan. Ananda suci. Allahumma ikut ki Allahumma jannibana syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yero dibaca ronanda suci ajaran Nabi ta ye komelo ki jame yero jama-jama ngero yero jama-jama ngipong ye Allahumma jannibana syaitan puan lindungi ka pole ri gangguan na setan lindungi ka pole ri pappa kalontok-lontok na setan wa jannibis syaitan nania pole ri setange marazaktana gangguan na setange pole rianu tapakke dalle kika aga dalle razaktana bapak ibu yaro dalle melo ipa pole
maka di sisan na to panritata pertama dalle melo ipapole yan narito meloki ma bijawija, meloki punay anak, itu dalle pertama. Jadi Allahumma jannibana syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, maka dito panritata iko tabaca ya maka dai ma razaqtana tabayangkang ni aga melo yebu yeko melo ki mebu anak burani anak makunrai kotoro monro yebur. Ini ajaran Andre Gurutta Syekh Athaillah As-Sakandari, maka dai Andre Gurutta upanna na tuju yero aya mara zaktana agasanne parelo doang yero makada mara zaktana Allahumma jannibana syaitan wa jannibis syaitan mara zaktana nadampi yero mara zaktana yekoburane melo yebu koromondro yelau puang pakai daleki ka anak burane maturu anak burane makasing insyaallah burane pole melo ki anak makundrai kotoromondro yelau ipuang pakai daleki ka anak makundrai makasing macantik makasing ampena makasing kedona maturu matuju makasih dalek na kurang unril aku natuju ni marazaktana yekku ifigo ir jama-jamangi namanya mata seding kurang unrotelau itu. Yang kedua kata marazaktana rizki menurut patarona to panritata termasuk agi melo yelau ritujunna wija-wijai kurumunro yelau meloki punai anak umpamanya makasing ampena puang manyama ka puang pakai dalil kilalo ka anak pada kasinna ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloki punai anak sogi puang banyak ka puang wireka anak sogi puang pada sogina Nabi Sulaiman alaihi salam, itu namanya bertawassul koki romon romelau rituju nakan nata nyaman meloki punai anak magaretta kodoro puang banyak ka arika anak magaretta pada garetta na pacaramai waktu kuboting jadi koki romon romelau aga melo telau kuni romonro nariko nakan nani yor ya sengi nyaman kuni romonro tagambara asura ka sauratil jannah agambara ki pada gambara nyaman suruga darko na tuju ki nyaman na yor nyamangnya. Nah, itu konsep. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, maka dai ayat na pong Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ye koboting itawe purai nanre nikatawe jancinna pong Allah Ta'ala nawireki ketenangan. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah meloki papole ya senge mawadda warahmah cinta kasih di antara kita. Cinta kasih di sini ananda suci kita mempertemukan kedua orang antara ananda suci dengan suaminya nanti. Akan tetapi ternyata idik bawang siruntu nekia ipa siruntu dua keluarga nalak kaita si bawa keluarga ta ipa siama dua keluarga. Jadi dia kotoma pak botin ternyata makada aleta bawa dianggap dengan suami, tapi harus ipa siama pak antara keluarga suami dengan keluarga istri. Apa mega kajajian tomatuan nami bawa nasa tomatua iya matuan na den anggapi iya kuang ke tomatuan na naseng gitu bapak burangi burangi wepela agak senai pasadiangan na tempat tidurnya itu tapi iya komatuan nang kanaseng kasih tu bapakmu agak silonelo situ melodui itu jangan dosa besar yeko tomatua tabawa yasat tomatuan nalakai tak dina yasat tomatua. Jadi ini kita menyambungkan dua hubungan keluarga. Betapa banyak kita jumpai pak kadang-kadang pura boting tomatuan na minasat tomatua keluarga na minasat keluarga ya keluarga nalakai na dina sengi keluarga. Akhirnya apa yang terjadi antara hubungan keluarga dengan keluarga dek nama kasing, padahal di antara tujuan daripada pernikahan silul arham, tersambungnya silaturahmi antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan.
Jadi sirina lakaita sirita, sirina keluargana lakaita sirina to keluargata. Jadi de tu na wedding makada icaritai jana keluargana lakaita. Tidak boleh. Ini harus ya kotasan itu matuata pajajata mertuata juga itu adalah pajajata. Itu cara bagaimana menciptakan mawaddah warahmah, kasih sayang. Itu. Kemudian di dalam rumah tangga pasti ada ombaknya, pasti ada masalahnya. Degaga rumah tangga manyama materu degaga carita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattunna pura botti si bawa Aisyah, yaitu Aisyah wattunna pura ipobene okko nabitta. Bayangkan ni bene pertamana nabitta ni gasan nabu. Bu, iga bene pertamana nabita Khadijatul Kubra, Khadijah. Iya Khadijah, mate ni Khadijah, napo bene nabita Aisyah, iya nabita iya ko wani Jumai, iya tu nabita lo masira kuburu. Salah satu kuburan yang disiarahi adalah kuburu na Khadijah. Ya, iya Aisyah, iya nalesu nabita pole masira kuburu liwat cemburuna. Liwat cemburuna. Maka datega si ko pole suruna Allah Ta'ala pole ka masyara kuburan Khadijah. Agama naje kalabihanna ya roh Khadijah. Mate ni. Di siara itu patang ngabani. Maage na tanaya menruang na wani ya. Coba. Aisyah mencemburuhi orang yang sudah mati. Apalagi kode pana mate. Betul tidak? Iya. Sedangkan mate ni biasa mo pana cemburui makun raya. Apalagi kode pa nama mati. Cemburu ini Pak pasti. Sedangkan bedena nabita cemburu okko bene pertama nabita padahal macua topa mati ni, tapi karena Nabi selalu ziarah ke kuburannya, Aisyah selalu cemburu kepada Khadijah. Mati ni. Jadi Ananda menjaga kecemburuan itu penting. Antara kecemburuan ta lauri lakaita termasuk kecemburuan lakaita lauri idi. Jadi harus dijaga itu. Iya, dijaga. De tu nawaddi malade ia pitang perhatiatta okko burani lainnya dibandingkan perhatiatta okko lakaita. Apa angka tu makun rai natung katung kami meto tu lilo pitang ilakainnya ya ko angka anggota na sewi bestiku waktu sekolah. Nggak boleh. Itu merusak. Ya nangka acara reunian si runtu anggota nasa gitu bestiku, temanku dulu, teman kuliahku, teman sekolahku, namo teman kuliahta, namo teman sekolahta, ajak lalu tapi tangi hal yang bisa membangkitkan rasa cemburu suami kita. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Ya, jadi ye kokoki yolona si bawata angka burane si bawata temanta usahakan tunjukkan kemesraan kita dengan suami, itu penting. Jadi ko angka burane melok mewaki mak jama tapa materu yolo dita yolo lakaita, dilihat dulu senyumannya suami baru boleh kita ajak bersalaman. Ini laki-laki kalau memang laki-laki dekat, kalau tidak demi menjaga suami cukup tapakoni yolo jaritai. Itu harus selalu melihat wajahnya suami setiap kita melangkah. Itu cara mendapatkan mawaddah warahmah. Penting itu, Bu. Mapa kamu kira? Jadi izin kepada suami. Cara izin detona para lu makara. Bapak, were jolo majama. Tidak, cukup tatap wajahnya suami ta. Kelihatan dia senyum dengan baik, baru kita boleh menunjukkan senyuman yang yang baik kepada orang yang ada di depan kita. Ya, tapi kode namanya Pak Penatina, buat dulu senyum suami, baru berpindah membuat senyum teman laki-laki kita. Itu cara menjaga hubungan rumah tangga. Ya. Kemudian, Ananda, iero lakaita riolo penariolo napasa ki tomatuata
maka daya tu burane angka tu tallu alefu na punai ya aga ro alefu na latareka itu matuata ya naritu a i u. Ya ini aya seng a i u a pada cengi andre-andrena bapai. Ya itu i pada cengi inung-inunna bapai, u pada cengi ulunna bapai. Jadi ro bawa telur aku makasing ya talue tareka na iu salama ki madecen ni andre na bapae, madecen ni inung na bapae, madecen toni ulun na bapae, insyaallah salama ni itu. Tai semua ulun na bapae menghayal. Jadi ulu itu ya angkaya seng ulu yawa, angkaya seng ulu yase, angkaya seng ulu yase, angkaya seng ulu yawa pasti tapa ahaya ronanda insyaallah. Ya fitrah itu ya. Kemudian pelayanan terhadap suami dia itu nawaddi matandri sadata nasadana lakaita. Saya ulang, di sisa-sisa tu nawaddi matandri sadata nasadana lakaita. Bu cek di dosa mana aja napun nai makun raye oko matandri sadana nasadana lakaina kecuali yako banta ilakaita. Aku banta-bantai deh, tono magaga matandre cede apa ya kamu lengi pau laito na pau, maka daki lete ni manre bapak, nah sempurna matinro, aku berarti banta nih ya, deh tono magaga matandre cede sadai. Tapi ko normal moi pareng kalingan nalakaita, aja lalu na matandre sadata na sadan nalakaita, bu, mako mo kiro, nakoite ko ibu-ibu masya Allah. Biasa mana nanoko lakain. Ya kita tanya pak biasa mana ki nanoko beneta ada toh canunu bapak nasa mati nih ini ibu-ibu aja lalu nama tandri sadata na sadana lakaita. Itu konsep untuk menciptakan harmoni rumah tangga, menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Di nawad di matan risadata na sadana lakaita. Ustaz, peko gaje carana di matan risadai. Na idi makun raye pa namanya mo papinat dingnya kumanan na itimue. Betul? Oh, maga mo sading. Betul itu. Apa ya tu makun raye nanda? Nenena makun raye hawa asana. Nenena burane Adam asana. Betul? Ye koi tapu ya senna hawa si bawa Adam si salai. Ko makadaki hawa tak buka patimue na janji, ye ko makadaki Adam tak tutut timue. Coba gede bu, asama mana ki makada hawa? 1 2 3 hawa 1 2 3. Tak buka mana timunna. Adam tak tutut timunna. Makanya ya tu makun raye tuli tak buka timunna. Iya apa namanya menyawana ko tak buka timunna. Wah itu makun raye. Ya apa tuh burane tak tutut timunna. Ya biasa ya tuh ya koi tanangi maka datega si kopole bapak angka si wengkalinga carita janda si mugandeng. Tak tutut timunna denang kana tetu denang ka. Magai iya tuh burane Adam tak tutut timunna. Cuma biasa min melamatana. Iya na tuh namega burane ka mata-mata kata matama kateme-teme. Magai kadang-kadang tak tutut timunna melamatana. Itu burane. Ye to si makun raye salah satu sifatna kada tak tutut ni matana mak bacon camo patimunna. Ye na to namega makun raye lo ni je matindot di mana nakmu bawa pura si nanoko lakai nanoko si anak na pura si pokona manana telagaru na cerita mana bali bola na mana ya pura itu malioto pura di maliulawang kasih den reko botingnya mari di mana watak agasan lalena namo liman na mari dito daw culin na mari dito allon na mari dito isin na mari dito mari di mana ko botingnya mana kawasam mu carita mana na lono matindro. Betul? Magai makun raye nenena hawa asenna ya senge hawa tak buka tututimuna wah itu makun rai. Jadi bu bapak-bapak ibaja sanga die ya robene takut tuli tak buka itimuna eng kalinga bawan ni pada radio solangi magai nasabae nene na mimato ya tu nene na mimato dena magaga ti tak buka timu ya sena yang panti tak buka mato itimu ya wana. Betul? Apa iya tuh ya kota buka itimu ya serna tak buka mati itimu ya wana pamase ya tuh. Betul tidak?
Iya itu masalah kau tuli tak buka timu ya sana timu ya wara masih sai dina cocok itu jemaah-jemaahnya. Ya, ini jemaah dimuliakan Allah. Maka konsep itu Pak, menghadapi istri cerewet, dengarlah seperti radio. Artinya narik kumanokoi beneta acueri lalengati maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bari sininna nak na beneta lolo ngetoi apalang nasabak mancaji pangantara sikiri illauri lakaina. Amin. Nah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi ciptakan suasana yang bahagia dalam rumah tangga. Ya, terakhir Nanda. Ya rokotopura nama baini. Dua hubungan keluarga ipasiame. Hal yang terpenting ya rola kaita Nanda. Ya kopura nita padecengi Andrena, pura nita padecengi Inunna, pura toni nita padecengi Ulunna. Jangan lupa Nanda, jangan lupa idi narekona tujuki baja sangadie lakaita menre itensidaran. Menre itensidarana macai ilakaita angka hal-hal dena poji wita paminre emosinna idi ammakkoki nasaba de tu gaga rumah tangga bertahan ye kumananna ilakaina mananna toy benena de to gaga keluarga tahan mananna lakaina mananna to benena tapi komelo i bertahan panjang rumah tangga ye kumananna ilakai ammakkoki idi bene kumananna i bene ammakkoki lakai bahagia tu matu rumah tangga tak pura pimananna napa tu mak depe apa ye kuman sementara mananna itu mak depe mas sampia tu nasa cukup ya. Betul tidak? Iya, jadi itu Nanda. Usahakan temperatur emosi suami tak komendrei amakkoki aja tabali wi adanna aja tabantai apalagi tewa-ewa ilakaita. Itu konsep. Nah sabayar ya sengi tensi darah diga misengi wadi jaji kasih masali oko kantoro ya atau masali jama-jamanna pusingin lesu bolai manena talagaru tapi tambah toi macai biasa nih ini Pak terjadi hubungan rumah tangga bermasalah. Jadi komananna ilakaita amakkoki Nanda ya. Nah, ajak taiwa ilakaita usahakan tenang menghadapi nasabah ini adalah langkah menghasilkan keluarga sakinah mawaddah warahmah agar yaro rumah tangga tak selalu siam madecing bahagia madecing de nasi andre de nama susah nasabah angka biasa bali bolaku Pak kowitai ebenena nacau asupantinge ye komanan nai Pak nacau ya tua supantinge koma bokai semua sengnya supanting wae malampe bukan apa ye komanan nai 5 bola si wali kiri kanan 5 bola si wali kiri kanan 5 bola yolo munri neng kalinga mana ya ko macai we pokoknya ucacalada ko je bapak dena ka cucaca ko melo na mewa ko masarang melo na dena upoji ko ye kwe ya ropan nelu tulutu yang kalinga ya ropan nelu tulutu ba ya tapi apa yang terjadi ternyata edena ganna tasyule matampu sih weh itu lilo masarang ya na sasa na sede lo na masarang tapi dena ganna tasyule matampu weh dena meta purana jajangana si komo lepe susunna anak-anak matampu sih na ya kumasa sa tulimelo masarang na paring kalinga mana tay magi kira-kira na dena sarang nasaba iyewe lakaina ina dena benena mamekko ilakaina naseng dengarkanlah radio berbunyi. Nah, makanya bahagia rumah tangganya Nanda. Nah, nasabahnya tuh makun ray yang kami matoto je makun ray la ilaha illallah de gaga titik de gaga koma ina nanna la ilaha illallah. Desa bakal tiga manora tiga de gaga tiga mania manorang aga sana koma. Ini Pak masalah. Jadi upan naman nanna imakun raya amakkoki di burane makotoro idi makun raya nareko ya rumah cai ilak kita usahakan selalu tenang agar rumah tangga kita tetap panjang bahagia. Bisa dipaham? Saya kira itu yang saya ambil sebagai pengisi waktu, mudah-mudahan ada manfaat. Saya meminta kepada seluruh bapak dan ibu keluarga kita bersama-sama menghadirkan dalam hati kita niat yang suci, tulus ikhlas kita mendoakan mempelai perempuan, mempelai wanita agar besok bersama
duduk bersanding dengan mempelai laki-laki atau calon suaminya dalam keadaan berjalan dengan lancar dan tentunya menghasilkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adabil qabri la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.